Ассалому алайкум дӯстони азиз. Рӯзи ҳамаи шумо ба хайри шодӣ бошад. Инҷа мо қишлоқ омадем. Аввал МФЦ рафтем. Як коғази калон додан мо барои молодая семья подават кардан. Ҳамин намедонам як лимча документ сабират кардан дар кор, копия кардан дар кор. Мо ҳама документамона гирифта омадем. Ҳоло кардам ки ака ҳаминҷа копия мекунад дар МФЦ, чон копия мекунад мегирем си дар кор. Шуна ки ҳамаша бояд ки хумон мо копия карда биёрем. Документи хона, документи земле, ҳамин чизора. Иҷа хона омадем ози картошкаҳоро иқаша чинида ҳаминҷа мондаги будан ҳамро намедонам ё тай хоб мекунам, чиқир кофта ё ки мебарем ягон погриф ягон ҳамсоямонда мемонем. Барои ки ай ҳафта уже ҳозир ҳаво гарма шуда, ай ҳафта уже мумкин барф уже сар шавад. Як бор кам ним боридагӣ буд барф. Инам хеле шавҳармо якта ошношон қати омадан. Бароям картошкаро вай карданда. Ҳавои бин чиқар кабути хушро осмон. Ҳавоям хеле тоза. Салқинак. Инҷа захираи зимистона кадан ҳамсоё ҳезм кашонда. Хайрат дестам. Инҷа машина ҷои дезодиям. Харошидиям чи. Инам хел пасоби ай 3 то 7 отказ кардиан мода. Барои ки официально ҷои кор надорем. Намана шавҳарам отказ кардиан. Дим бора ки падават мекунем. Як бор падават карда будем. Причинаш дита мошин дар номи мо буд. Барои ми дита мошин дорем гуфта. Дита мошин дорем гуфта отказ кардаги будан. Ма гуфтам ятано айнумон як мошина гирем агар одобрит мекунан. Гуфтам пурсидам амуҷа. Гуфтан ки хо این دفعه با یک تا ماشین مونه فرمید کرد فروختگی بودیم پولنسی اینو ما لی وشتگی نبود خیلی پولنی در نامی ما آدمی خریدگی گذراندیم ماشینه وای با رفتم پدوات کردم ما ای 3 تا 7 زوله نیستیم که کار نمیکنیم جایی کار نداریم ورودی وای دفعه ای 3 تا 7 پدوات کردگی بودیم ادوبرت کردگی بود یک سال گرفتیم به دخوت به یکم افیسیال جای کار Ака гуфтем ин дафъа ма добрид мекуна ки як сол гузара бо айна мере падават мекуни документое барои пособия сроки ами любой пособия як сол ай бо мере ай сар пособия падават мекуни документое рафтам падават кардам ина як бори хеле як бор дига бо ина барои ҷои кор отказ кардан хосаи гап намедонам бисёриёда отказ омадагӣ ай дар тай комитеташан касоне истеги буданд ки отказ мекунанд ҷои кор официально надорем ороями отказ мекунанд вай дафъа ки ма падават кардаги будем одобрит кардаги буд инам қишлоқда будем вай дафъа да ҳаминҷа падават кардаги будем одобрит кардаги ки буд ака ба умед будем ки дафъаям хай вай мекунад ки одобрит мекунад инам хел духтаро ҳози ака иншаллоҳ корумно буд кунем тарафи хона мерем оста агар медонистем намемадам шавҳарам медиромадам причини документа мегирифтам як коғази калонай ай сар ду тараф пури амин карочи айда требуини чи дар корай ҳам хел нағза мебинам амин документа дав шава ҷамъ кунӣ сабират кунӣ копия кунӣ дил ма гирифтаги ам паспорт ма гирифтам чӣ қадр гӯем дав қади гирифтам да российский паспорта атланини омад як бор буд юм бора падават кардам бо заявление объяснительный навис гуфтанам хел давом бисёр буд чанд қадр документомо рафта дубликат кардем тоҷикистон дада барои ки хаттогӣ доштан чӣ қадр азоб гаштаги будам 2019 получат кардам паспорт ма ай ҳамон ҷое ки қибоб штаги маем документи давош ай ҳавои нағз и ҳавоям ғанимат دوستان عزیز اینجا ما خونه همسایه تاجیک من اومدیم این هیجای این هیزمای مدکه که پشتی همونجا در اینجا یک خونه فروشی بوده یک این خونه سرخ روزوی هازی رفته یک بار بینیم 3.5 میلیون میگه خونهش خوش رو توفتی سنی که ایدوری رفته بینیم یک بار خیلی ما دیل نتی گرفتنی هم ندارم اگر خونه خوش رو слишком معقول شوه همش ایدئال نباشه درونش 3 миллиона хай можно спокойно зиндагӣ кардан
ҳама гӯем шароитош дуроношта ҳама условиёш боша агар дигар бизнесу хеле корро бас мекунӣ мебиёӣ мешини ҳаминҷа мешава хай вай кунӣ дар ҳафта як бор ҳафта бороро отправка кунӣ ай ҳаминҷа почта да ваймон район мо ҳастай неки хайки иҷа омадӣ дигар ва фикрам ки ваям нест уқа расход намешава хонаи худтай ягом гови ҷӯшо мегирӣ мақсад шир чизи молочни худат мешава расход камтар мешава фақати абдуллоҷон рафтестем и бачаи ма ховай дадаш аввал гуфт биё бурем ма гуфтам не намерам серана кар ки чанди фасон бошам ма иҷада намеистам бои қайстадам гуфтам хай ман мерам бора ки кадам ай қафошон ва я рафтан нақати вай ҳамсояи тоҷикмон ма ай қафошон шагаткада рафтестам инами хонаҳай габза монда растем инаҷа мурғоша бинед мурғоша огородча инҷа оғилай оғилай инҷа оғ ягон кас ҳаст ин хонаи нав ремонт каста нав ремонт кадаги полни нав ремонт кадаги чӣ мефурӯша чӣ дар дора мефурӯша тайни миллион инҷа баня инҷа гаражаш ин оғилаш ин хона хонаш чанд хонагӣ инам хехай хонаро дем омадем кадом инда хона маъқул шуда боша совет бута гирем нагирем амхе мирғ чирғ када гӯспанд гов када мегарди чӯпон шуда городской бизнесмен намеши дига инам хона ҳайҷа ҳам я ҳамсояи тоҷикат меша дига тамом дига ҳамашон урусаи хонаи бинед ҳама деревян гӯспандо инҷа гӯспандои мо ай қашан пашти палавин анимаш бисёр гӯспандо мо буд ку дар томоша дар қишлоқ вайсо зиндагӣ мекардем дар ҳамиҷа дар ҳамиё фурӯхтем гӯспандомона хумон рафтем иём хеле бачаву мача када бисёр шидам я чанда бафикрам хичон хардиан баду онҳа бисёр шидагиян вайт рафта гов вайтара буқачо ина хе мурғо бинед ём ба кадаги мурғо ахе байдат мехонам гӯспандо ин гӯспандо хеле каҳоя мехӯранд зимистонда ай гандумда хай намедонам хона хушрӯ дурӯша неки надидем раис хуб ин раста дида омадам ҳез мебинед захира зимистон хунуки баъди як ҳафта ду ҳафта уже барф меша 1 метр мезана
назираша гарми ози кайф када ховада автобак شد رفتیم قبل мо гашта тарафи хонаи худмон омадем ҳозир айҷа як ду чиз дар корея мегирем дега мегирану деги дар алов мемондагӣ авхот мекардагира дег калонмона мегиранд ин ошно шавҳарам поваран манту када ош када амхе када мефурӯшанд дег дар кор буда я мантупазак доштем ва я амино додем мантупазаки пешинама дегам дар кор шуда яброз дега гирифтема ҳозир бор кадистан як бора ҳаме қати мерем ака иншаллоҳ мумкин ки дига ман дига набиёмам инҷа зимистон рӯз пага уже барф мезанад ҳаме қати мумкин набиём дига баъд дар бораи хона пурсидан ки чанд сумаи хоно ҳамин хонаи мо вай сол мо 2019 гирифтагӣ будем ша ҳозир фурӯхтестем ша ҳамин хона кадоми гирифтанӣ боша марҳамат дар номерои мо нависа номерои мо дар ҳамин киртоҳом дар видеои киртоҳ вай дар навор мегирам онҷо мемонам кадоми ҳамин тарафо хона хариданӣ боша дар номерои мо нависа хонаи мо фурӯшӣ ай нархи навош бо ба телефон маслиҳат мекунем иншаллоҳ тоғри ки биёя ҳамин хонаи мо ду хонагай як зала кухни гӯем залаш кати кухниш якҷоя калонай дар дурунаш обрез тайёр кардагием гӯем ваннаво чизош ҳамаш дурундай чӣ мегӯянд ватари надора печкаи калон дора мо пайнашта ха иншаллоҳ бо кадом дизайр коре метавонед нависед дар номерои мо бо подробно ҳамаша маслиҳат мекунем хона ҷои нағзай централни кӯчадай раҳашам хел гӯем раҳаш калони хушрӯй чем бо кӯчаи ҳамсоямон ҷои мо нағзай дар кӯчаи мо ҳам сарашда администратсияй садикай мактабай магазинай гӯем ҷои нағзай хонаи мо намхелшидан мерем ака хона инаи сари кӯчада ҳамхе магазини продуктовӣ ҳастай ин магазина аз шавҳарамшон даромадан инаиҷа администратсияи гӯем ҳами қишлоқай сарашда ина қишлоқ уже сараш меша инамиҷа ҳами кӯчаи мо сараш меша садик мактабай ҷои нағздай централни кӯчада ҷои нағзай гов кадан хеле гӯем бизнес мехоҳад ки метавонам бисёри одамо хеле каданда ҷои нағзай леки ма кӯдакои майдакати дани момент ҳам шавҳарам коршон дар тюменай асад кӯдакои ма майдаҳай бачаам специалне садик мерава ки дар ҷои хеле специалне садик нестай каруксони ҳозир мода никак худо медонад то вақти мактаб равиша кӯдаки ма гӯем вай меша вастанавид мешава намешава ин ҳамаш дасти парвардигорай барои ҳамин ҳозир мо плани иҷа омада зиндагӣ кардан надорем лучи ҳамин хонаро фурӯхта бо камтар болошти пул монда ай шаҳр ягонта хона гирем ягон қарибиҳои ҳамон шаҳрда ҷои коттеҷный посёлок ҷои газа овдора ҳамаш гӯем наздики шаҳр боша чтобы садику чиз бурда овардани кӯдако проблема нашава ягон кас хоҳиши хона харидан дошта боша марҳамат нависен дар номерои ма ки номерои ма дар ҳар як таги видеои киртоҳом ҳастай иншаллоҳ ки бо барои нархи навош маслиҳат мекунем шаҳр бо бахча ҳама ҷо тоза озода чангу хок нест лои чал нест чиста ҳама ҷо аккуратно
چون کدا هم کلیتا نگیرسی ها کلیتا برای کلاس کمانی واه این لیفت بینی چیکار باشه تلفن tam بغلت میگیرتی ها ای پایون بیما سلام علیکم دوستانی عزیز روزی همتون بخیر شدی باشد در جمع خطی عبدالله جون اینجا پیش یک همسایه تاجیکمون اومدیم اینجا کم ترک صحبت کرده قطی کودکو آیا قطی کودکاشون ما قطی هم عبدالله ششتیم بعد ما در اومدم مغازین اینجا مغازین آوشی فروختی کمتر ماده چیده گرفتم خربزه و انگور و کدو و زیلین نونی وای داشته نونی تنری گرفتم هازی یک خونه رفتستم یکم آبخواد یا پرتم هازی یکم آبخواد یک کارخ شوربه میگم پرتم اکه زیلین کتی نونی تنری کتی چقدر با مزه برای بیگه هوا وای کنم بعد کدو رو یکم روز مانتو میکنم انشاءالله یا مانتی یا سامبوسه اینم خیلی دستم ای خربزه پایونده جمع کردم چیزا ما یک چیزا میگیرم باید چیزی داید میزنم یک چیز دیگه چند تا پاکت چید از یک خونه میریم اینجا باید همسایه تاجیکم قطعی یک ساعتی که با گازنم بیگه میشه سلام علیکم این طرف اینجا با این دوگانم کتی با خوردیم با اینجا قطعی ایناش صحبت کرده و طرف مغازین کودکاشون گیگه کردن اینجا اومدن از ما همجا دیگه مغازین همجا روام یک شبکچه گیرم عبدالله جان دا همجا دیدگی بودم شبکچه خشرو غوصکک چقدر یک لیاتش جازیر میشه با علیش کده میپشونیم اینه یا برام دوستانی عزیز ای مغازینی فروخت آوشی هم خیلی ما سه تا نانی تنری گرفتم هم خیلی نانای مولای ماکی سویجه خشرو هم روز بختیان گاشنیچ اوکروب دو تا هم خیلی کوکروزه گرفتم کدو انگور یک تا دیگه این خیلی خربزه انشالله از نوشابه کده ممنون جوشیدن گیره نوزی و نودیر ده تا گرفتم وای میکنم یک تا گروخ شوربه میپرتم جوشیدن گیره بعد انشالله تو بختانشه کودکارت داشت ای صدیق میبیوره این هم خیلی امروزی ما هم خیلی از ساعتی همین یک نیم بود برآمدیم ساعت نه 4-5 دسته وجه خونه آمدیم خیلی بیره دگشتیم هوا بیهد خنکشته وجه چیزای زمینیه برآوردن در کارک کورتکوی پالتوی گوییم اسینی رو وجه گرفته یک طرف دا مونده و زمینی پوشیدن در کار که بیهد خنکه کودکارم پگخت خواهد زمینی پوشانده روان میکنم صدیق دوستانی عزیز در اینجا هم خیلی گروخ شوربه ما پرفتم جوشیده است ببینین کم ترک پاسش کردم موندمش جوشیدن گیره اینجا دا کوکروزا ما هم خیلی تازه کردم موندم اینو هم جوشیده پختن گیره اینم خیلی از رفته عبدالله جان کم تر آرام کرده خوروانم اینجا کرده است هم خیلی کرده فایرات میکنه و چشه که اگر نرایی بعد گیره سخت میکنه علام کرده گیره میکنه چای موندم چای گرم دم میکنم انشالله نازی وجه قریبی وقتی کودک اومدن شده برای دیگوی آمیز میپرسن هم دیگوی ما یا کامپلکتن 5 دانه داره دیگوش چاینکش عدل نگرفتگی ما منتو پزکشم عدل نگرفتگی ما مهمونای نوی کانالی ما ممکن نمیدونن یا تورецкиян ای تورسیا میبیوین نرخوش در گویم تاگه همه ویدیو میپرسن من مینویسم سرانا با در هر یک ویدیو نو سوال میشوه کامپلکت کاسترولوخ چون 10,000 منتو پزک 6,000 چاینکش 2,500 آبشی همش 18,500 میشوه دستافکش اکون هر خیلی هر شهروده یا خیلی شهروده 1,500 میشه خیلی شهروده 1,200 میشه یا خیلی شهروده 2,000 میشه گویم شهروی که دورتره گویم کمتر وای دستافکش هر خیلی تو رو اینا کنیم انیق گویم نمیدونیم که چند قای وای برای که وای چین میکنه وای یک تامیک 10 کاسترولوی که 10,000 5 دونه داره
12 кило 13 кило меброяда. Обши набор гӯем мумкин ки таги 20 кило броя. Доставкаш хай амин вай мешава. Транспортни компания ки равон мекунем камтар гӯем вай мешава. Арзонтар меғалта набошад ба почта расия тамоман қимат мешава. Инам хел дӯстони азиз ҳозир хафои болоша мегирам ҷӯшидан гирам хел гару хош паза кадоми хоҳиши заказ кардан дошта боша мамихи каструлоя дар номерои ман нависин ва ҳама шаҳру доставка аста иншоалло ки равонатон мекунем. дӯстони азиз аҷа авқоти ман тайёр шид. Абдуллоҷон беҳад хулигани кадестай хел кишта мондумаш зелин майда кадам. Инҷа харбузаям киштам беҳад харбуза ширин инам тайёр шид ҷори мака. Даинҷа хел харбузаву ангуру кушта тайёр кадам. баъзи авқоташона кашта бимонам кӯдакора баъд иншоалло хнашта иста ҳозир мерасана. Кӯдако ба фикр май садик уже соат 6 шидистай. То ҳами 6 дадаш гирифта мебиёй ҳар рӯз кага бичина. Нам хел гароқ шурбои ма тайёр шид. Бек гӯш кадам рости гап саросима будам то гӯшта мебировардам вай мешид ки дер мешид ам хел бек гӯш кадам. ах хулиган рафта дигар ошта кашам бад рафта вай хулигана гирам.